Zdravo svima, dobrodošli na kanal Slatki kutak. Danas pripremamo preukusan rolat. Za početak umutimo petero jaja. Zatim dodajemo 10 kašika šećera. Jedan vanilni šećer, deset kašika brašna, jedan prašak za pecivo. Koru pečemo na 190 stepeni od 12 do 14 minuta. Nakon pečenja koru urolamo u mokru krpu i ostavimo 10 minuta. Koru premazujemo namazom po želji. Rolat ponovo urolamo i ostavimo 15 minuta. Rolat je spreman, a mi se vidimo u sljedećem videu.